dominira taekwondoom u Hrvatskoj, pogotovo ako gledamo i ITF i VTF zajedno. Ponovo prednjom nogom, ovog puta dobio je opomenu zbog niskog udarca, iako je Marković bio u skoku. Možda rezultatski to nije toliko vidljivo, no čini mi se da ipak Marin Barišić zaista dominira. Možda je ovo, možemo reći danas, i borac koji je najviše pokazao. Zaista puno radi, zaista je puno i napravio. Trenutni rezultat 29-3. Dakle, ukupno bi to bilo 3-0 za Marina. Međutim, mislim da je ipak napravio puno više. Dakle, kraj treće borbe u drugom poluvremenu, 29-3, trenutni rezultat u korist Metalca. Možemo reći da je, obzirom da sada na borilište izlaze i Niko Nobilo, a nakon njega i Goran Kosović za Metalac, da je ovo sada za Zvornik nedostižno, no nikad se ne zna. Idemo vidjeti što će napraviti Niko protiv Miljana Ćosića. Dobar pokušaj, međutim ostao je ukopan na mjestu, treba se izvući lagano natrag, izmijeniti noge, onda bi to bio čisti bod, odnosno udarac dovoljno jak da bi ga suci bodovali. Evo, na primjer, ovo je dobro krenulo, srećom nije precizno završilo, tako da je Niko ovog puta imao sreće. Teško će tako preko ove dugačke noge Nika Nobila Miljan Ćosić napraviti nešto rukama. Morat će se pobrinuti da otkloni taj napad nogom prije nego krene u kontru. Odlično. Ne znam, nisam siguran da je ovo išlo zaista nisko. Sada ćemo vidjeti, obzirom da reakciju sudca još ne znamo, da li će ovo biti bodovano ili će Niko dobiti opomenu ili negativan bod zbog niskog udarca. Nije nam poznato, meni se čini da je to otišlo dovoljno visoko i da tu ne bi trebalo biti opomene. Apsolutno, odlično, dakle nema opomene, čisti udarac, čisti bod, jako lijepo. Malo sam se u jednom trenutku preplašio da je možda udarac završio ispod pojasa, što je nedozvoljeno. Međutim, evo ga, sve u redu. Ovo je to bilo po leđima, a nije suđeno, ali Niko pokazuje da je ipak kontrolira ovu borbu. Teško je reći da dominira, barem rezultatski ne, ali u svakom slučaju kontrolira, ne dozvoljava Miljanu da smanji prednost Metalca. Jednom i drugom opomena zbog srljanja u prazno, nekontroliranog. Morat će dečki više raditi ukoliko ne žele riskirati da dobiju opomenu zbog pasivnosti. Evo još jednog time outa, dobio je još jedan udarac Miljan Ćosić. Hoće li moći nastaviti? Hoće, sve ok. Mislim da će... ipak nije dobio opomenu Niko, bio je to udarac onako lagano sa strane. Opomenu je dobio Miljan Ćosić, čini mi se zbog izlaska iz borilišta. Odlična reakcija prednjom rukom za Niko Nobila. Dobio je ovog puta žuti karton, iako onako u žaru borbe teško je reći da je baš Niko kriv. Je da borac treba kontrolirati situaciju, međutim Miljan Ćosić u nekom trenutku namjerno okrene leđa protivniku, pa sada
Naravno na sucu je procjena, odluči da li će to kažnjavati ili neće. 32, predposljednja borba ovog meča između Metalca i Zvornika. A u posljednjoj borbi za Metalac nastupit će Goran Kosović protiv Branislava Miloševića. Nije Goran puno toga napravio u prvom susretu, iako je zaista velik potencijal ovaj dečko. Čini mi se da će Branislav ovdje krenuti puno odlučnije. Nema šta Branislav izgubiti, zaista mora samo puno toga napraviti da bi se barem malo približio Metalcu. 28 bodova je trenutna prednost Metalca. Gotovo je nemoguće to u 3 minute napraviti. Ali svaka čast Miloševiću, zaista je krenuo odlučno. Bez obzira na sve, nije demotiviran, čak naprotiv. Želi napraviti puno, sudac će malo primiriti, tu je krenulo usrljanje, malo preoštar kontakt rukama. Ipak Milošević uspijeva ostvariti nešto u korist svog kluba, međutim to svakako neće biti ni blizu dovoljnog, ali eto, trebamo odati priznanje da bez obzira na veliku razliku i na praktično već definiran rezultat meča radi do samoga kraja, nema odustajanja. Lagano se stapa vrijeme, gotovo smo na samom kraju ovoga meča. Dakle, u prvom kolu regionalne taekwondo lige za sjevernu skupinu možemo reći da je Metalac odnio prvu pobjedu, prva 3 boda. U ovoj skupini nastupaju još Maribor i Novi Sad. Njihov meč slijedi nešto kasnije. No, za Metalac je jako dobro počelo. Dakle, prvo kolo, prvi susret 3 boda. Naravno, najteži susret sigurno će im biti susret sa Mariborom. Taj će se desiti u 3. kolu lige. Prije toga imaju još odraditi i Novi Sad. No, krenuti sa 3 boda na samom početku je svakako psihički vrlo dobro. U južnoj skupini favoriti su Rijeka i Trojan iz Pule. Nastupaju tu još i Tim Bosna i Skala Unior Zreče. A po prva 2 plasirana iz jedne i druge skupine ući će u finalni dio. 29-3. Završio je ovaj meč, dakle Branislav Milošević 2-0 u svoju korist protiv Gorana Kosovića. Ukupan rezultat još jednom Metalac 29, Zvornik 3. Dakle, bio je ovo meč prvog kola sjeverne skupine regionalne taekwondo lige. Hvala lijepo na pažnji i ugodan nastavak na našem programu. Doviđenja.